जबरदस्तीन हायस दाखोवन वा फटवणूक करून वा लग्नाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोवा बेकायदो धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक 2026 मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली। हे विधेयक आता गोय विधानसभेत मांडटले, मात हे विधेयकाक विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी खर विरोध केला। जबरदस्तीन धर्मांतर करपाच्या आड कायदे पयलींच अस्तित्वात आसात। बेकायदो धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक हे जात पातीचे राजकारण करून धर्मा भितर फूट घालपाचे यत्न आसा अशें विरोधकाचे म्हणणे। सरकाराक डायवर्जन करपाक, लोकांमध्ये फूट घालपाक, अबाउट कॅथलिकांमध्ये, मुस्लिमांमध्ये, हिंदूमध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न। आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेझेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful, but when I'm a citizen of India, I have the right, and it is my in the constitution what I eat, what should be my religion. Someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my responsibility and आमचे संविधानान दिलेलो हक। आणि हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जातीमध्ये, धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न। लोकांचो जी मांग आसा, डिमांड आसा लोकांचो की होल ऑपोजिशन शूड कम टुगेदर। 67% वोट गोज अगेन्स्ट बीजेपी, म्हणजे दिस इज अ मायनॉरिटी गव्हर्मेंट। तोडफोड, तुकडे तुकडे गँग म्हणटा ते हें एक्चुअली 33% तुकडे तुकडे गँग। सो 67% आमी डिवायड आसा म्हण अशें आसा। डिस्ट्रक्शन आयज गोंया पळय जाता ते एक क्रोनीक कॅपिटलिस्ट कंट्रोल, डबल इंजीन म्हणटा गोंय डिस्ट्रॉय करता ते। सो 67% हॅव टू कम टुगेदर, देर हॅज टू बी एन अलायन्स, आनी डिले करूंक उपकारना। That the Goa cabinet has approved an anti-conversion bill which will be tabled on the floor of the Goa Legislative Assembly. I am not surprised to see that this bill was being introduced, because if you watch the pattern of the government headed by Dr. Pramod Sawant was very categorical each time to try to claim that there were conversions going on in the state. When asked the question, what is the statistics of the conversion cases, 3 cases were cited, one of which was closed by the department, by the police, and other 2 were quashed by the High Court. So there was absolutely no real case of conversion. That means these cases were just bogies. These were cases which I would use the word false cases. And in such a situation, when we don't have instances of any religious conversion in the state, what is the necessity of bringing such a law? BJP anti-conversion bill, it is in fact not at least required in Goa. आमकां तें गोंयकार नाका, आमी गोंयकार बरे भाशेन रावताय, खुशालकायेन रावताय, बरे भाशेन हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, and if there is anything, there are proper rules. आमगेले bill आहा हिंगा. Why they want to create this disturbance between Goans, I don't know. See, वो BJP सरकार सदा सांगता, oh, this BJP party is always against communities. They only want to divide Catholics, Hindu, Muslims for their benefit, personal gains. ये गोंयकारान चिंतपाक गरज आहा. We are against it, and definitely all those MLAs, we will definitely, 7 of us, I feel that all 7 opposition MLAs will be against it. Even I want to request the MLAs who are there, एक काल एक पोस्ट येयलो, आमी कितले क्रिस्तांव जे आहाय ते भाव आहाय ते आमगेल्या भयणां आहाय इन द BJP government. Let us see who will support them, the government, for this bill. We are against it, and we will see, because this is only a tactic to divide the आमकां गोंयकारांक with the religious कास्टाचे रिलीजनाचे डिवायड करपाक. सो BJP हितूंक म्हाका दिसता गोंयकारान पडचे न्हू, आनी जेन गरज आहा लिव्हिंग पार्टी, we should all come together for the betterment of Goa and Goans. मजगती या विधेयका संबंधित मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेकडे चर्चा करतले। आमच्या धर्मा भितर धर्मांतर हे उतरूच ना अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगले। एंटी कन्वर्जन बिल आमकां प्लेस केले काय आमी स्टडी करतले ते. वी विल रीड द बिल and then only we will speak to the Honorable Chief Minister
अबाउट द बिल. सी मायनॉरिटी जे आहा गोंयांत आनी स्पेशली रोमन कॅथलीक आमची चर्च जी आहा ती खंयसरूच कन्वर्जन करिना. कोणाकूच आमचे रिलिजनान जर कोण भितर येवंक सोदता जाल्यार ताका भरपूर स्टडी आहा आनी ताका 1-1.5 वर्स लायता एक मनशाक बॅप्टिजम दिवपाक. जर सिनियर कोण बॅप्टिजम घेवंक सोदता वो कोण 25 वर्सां 30 वर्सांचो भुरगो. आमचे हितून ते मास कन्वर्जन आनी कितें तें आतां ते दुसरे कडेन जाताले ते खातीर बील हाडटा सीएम ते सगळे आमकां विचारचें पडटलें. सो प्रॅक्टिकली आमचे रिलिजनाचे कन्वर्जन म्हणटा तो उतर नाच की वी डू नॉट कन्वर्ट एनीबडी. आमचे आर्च बिशॉप आनी कार्डिनल जो आहा तो इज व्हेरी क्लियर. आमचे रिलिजन जे आहा ते व्हेरी क्लियर आहा. म्हणजे स्पेशली रोमन कॅथलीक रिलिजन इज व्हेरी none of the church you will find anything happening like this. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.